Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kani ke sorkar MDA. Mana kani kami sekumulai uhap na udi, udom lahap. Denem udom lahap udi lahap tasa so ember ui. Takasa astangkama. Ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya lani ka jakbam kalamaham ka Sarkar Jala ba kamdai bang kata ban penbet puat si handrudli ka jaka ba ka Jala Assam hak phase 2 kani ka jing maham ka jakbam kalami adin ka jelang pajba ba kantup ya ki nong suksong bat kli nong sensor snong na khat prat lig snong khaput ki bahab block 2 man ka ar prat rek jumangar jar par hamulas nai ki nong kran ba pher ki lapan pau ka jing saudiaw bat jing persyai ka memorandum of understanding MU penbet puat halor handrudli ka jaka hak phase 1 uba Erwin KCM Sutengah chairman ka jakbam ulo makim padang stay ga MU bala dabi soy bak sarkar kambet bang kata phase 2 lar kamla ban penbet chwai ka phase 1 Arai ka menengkong kalong ba lakentaj ya ka MOU jongkin rio teligi jaka bala depra. Kabaar kalong ba kalasim ya karai ru ba mbet ban le ya kani ka second phase. Lamda ki penbet chwai ka tiga MOU ko bakilay. Nomor balai kawing ako ban ong do basay mo clearly. Ba ki jaka ka baki ong ki bante ki jaka jongki kimakasi. Mdan jingkali isu kumwe. Lum kumta balik ke kantin kasi state kadang don po ka schedule 1 ka describe ka babatay ya ka asang ya ka jela asang. Kabaar kalong ba ngilado total ya kani area la kerni ka block 2 ngido mduna block 1 block 2 mduna ka 1000 square kilometer. Mdai tang ini khatra. Mdai tang kita kilai pun. To lada ngihap nya pen baik ai ba ka tu notification ka thaklai spa sampu. Ka cispa sabu kendai ka cispa sabu pras cispa sabu kendai cispa sampu penduk no ikatu ai kin wan no swagi ni jaka sini. Hang tang sampai pada kenu ka jaka ki badon sisai kasi joni. Bagi sak ki kasi jatia joni ketu kan sak pi joni ka Batam ai ba sarkar Assam ba sarkar India kan siwi. Ampi ikadon bon ki kalanti ka banangkong ya kalong ba ka notification ka ba takna likely ki notification ka kanda spa sampuai kito dai ban penduk no data ka haple ka government of India kabar kalong ba yakini ki jaka ki badan seni kumba ka UHM baro sikata ka pani ka ni ka dai bandon ka free land registration ki pa ba so ni namar ba mangane ngani thu bi ka ka baje kito ki laingut ki samla ba Starling uba uni uba Starling uni uba Despering bat so way uba Barson tu ba syakem ki ba syara sepo hamren aga tu ba syak no ya jingtang jingking andang ilale ka bil ke jungkin po dia ikut nomor manga ba kini associate ki jonga ka po ka dia ikut ni sime kes bar anda la lai ai ki kot kislah po hamren ho judicial magistrate antu kajinga kalong ba kimpriang ki kot na po mag lau de unong trai sarkar Meghalaya na lau de unong suksong jong ni ka case bar anda la lai ai ki kot kislah po hamren ho judicial magistrate antu kajinga kalong ba kimpriang ki kot na po mag lau de unong trai sarkar Meghalaya na lau de unong suksong jong ni ka umdon ki patal ni ki kot ki bana po sarkar asa tenamar kata ka penpau syai kata ri mata bagi pai bagi jong hi kini kita kijing ki baki kenduk sini kani ketika iki baka sarkar Meghalaya jing sa daiban ya keren bagi kot kisah ki ba yo nang ni kidai kadai bandon ka legal validity jong di kot kisah hapo asam do ane kata kam don ka bamut kumbalong mata ka syu senchar bak asam sini ngila na kalian kamalap ko na ki may kuri ay kilalong ready to go to Supreme Court. We are preparing the documents ngila yo pun ki kot to ki ay nga file kani next week kinwan na may kuli yung pli ki gitu bro kinwan ra ko isla ki the bat kate ka notification 1876 bat kini ki proof kini ki brief ko ban po asam ki ko ban po Meghalaya da kani ngin sa Supreme Court ka Supreme Court hi kadai ka final arbiter kanong rai ka khadu bat kadai ro ka original jurisdiction kadai ka Supreme Court nomor hak case jong ki thangki
case jong tangki bodan ka kemi jong pasan tangki haka baka syak ni ka jaka hante bodan namar ka diga boundary dispute ki claim ba kita isko magala ka Supreme Court ka accept ya ka ai mesti ka tu transit kam jong ka ASTC kila pensanga iko kani ka order ka dot de haka lor kani ka dong rem gidon ka ciklemen ka baskem ba ka Supreme Court kan happen skap ikini ki Euro namar kini kila long it's a question of a human issue dia kani ka sarkar MDA mana kani kami sekarang mulai uhap na udom lahap denam udom lahap udi lahap tasa so ember ui taka sa astang kama sa astang ka jingma denam MDA taka ski ulay penhap na yaw ni udi tak uhap udom tasa so ember ui so ember der money making machinations kiba kicinya plan politik ya plan you money making pada pengkala business ba ya ka senjar kada pada administrative failure in all fronts tementa sa danger in English simple danger ti takadaw ngadon takata pano ngingim don iban ling baka election kata unsarahi pa iba andray kasulong no ka issue ki penmihi ke MA government ngomong so MDA nomor lahap ni ke MA government ke ma government ke danger government kala wan rahi kan issue simple